دریای ایجه دناوبر یونان و ترکیه ناهزانین پیلن و دریای هیوین چند مروان نقم کرینه و شینی بریه ناف چند مالان. کمتری 31 کیلومترین آوا دریای دناوبر دیکیلیا ترکیه و میتیلینیا یونان ده هست. اف سنور هفبش پر بکش و وکش ترکیه و یونان یک جره دلخواست لی پری مترسیه بو مشختیا برف اوروپا. لعوه گروا بهشت آسا مروفین جبیرگیری و دجاوری کرنکه دجوار داهن. لپرین جاده یا ریا کامپه کوچبرین هین هزا لوین هی دهن دیدن. کامپا موریا نزیکی 10,000 کوچبران لی هاتنه بجه کرن. لی جبو 3,000 مروفان هاتیا آوا کرن. کیم جاران ری بدزگهین میدیای دادن در بازی ناف کامپه ببن. داخوازا ریپیدان و وینگرد نیجی مکریه لی کسک هینجی برصف ندایه. کوچبرین افغانی ناو موریا کرنه گوانتانامو. عراقیان ناف لیکریه ابو غریب و سوری جی دبیجن سایت نایه. جبو روشا خراب یا کمپه بهدیدن کوچبر به تلفونان پارچه ویدیوان دگرن و جدزگهن میدیای را دشینن. مینا اوی دیمن جتیم رودا را هاتیه هنارد. جبر نبونا جه مروان ایدی لدر وی کامپیجی چادر و خیوت هاتی ندانان و ده هر یک جوان دا زیدتری 10 کسان دجین. هنک جوان زیدتری سال اکیه آسه ماینه. سمیه و ماتیاز خلک ایرانه نه زیدتری 4 ساله ریا پنابریه گرتیه. دو مهن لوی کمپه و ده اوی پارچا چادره دا دجی. نه وضعیت خونه‌های ما اینجوری. ابروشا خانیه میه 6 کس دوی روشه دا لبر رات کبن و لبر جی 2 کسو از هفجین خوشی. شوهره. 6 کسین دن کینه. 2 کس لبر دجینو میرنو 3 کسین دن جی هنه. یعنی او کن نتایبتن بو هف بشه؟ بله نها دوی کونه دا 13 کس دجین. بهن ودان رازان و خوارن لوی دره مترسینه لسر جیانا مروفان و جاوری کرن و چاره نویس ندیار درون کجبران آلوس کریه. جاوری کرنه که کشک لوی دره هیا و جه بهن ودان دکانا ماریایه. دنافگنجن کردن روش آوا داینه. کرد بگشتی لعوه کمپه گیمن او دبیجن ام ناگهن 105 کسان هر یک جوان از مونک طال لپشتخواه هیلایه. جعفرینی هاتم ترکیه ش ترکیه جاز هاتم في داره یونانی طبعا كاتشاك ام او هاتن يعني اكيد بيجن بحر داتن ام هاتم دارج بو حفتاكن في دارج كي هما يعني خدمتها ويش كي زعف زوره جبو يعني جبودي خارني در يعني غرازه جي رازاني پر زوره تشكي اما ام دخازن قل ملتي اوروبا جي اي كرمانج بما بحس الفداري زانه بيجي ملتي عفرين الفداري هي جسال 2016 و اف نخوشخانه پزیشکن بسنور لکیلکا کامپه هیا تن دو پزیشک روزانه لهنه و به صدان کس دخوازن جارسریان ورگرن. We are just outside the camp. We have a pediatric clinic to take care of primary health. ام لدروی کامپینه کلینیکین پزیشکی هاتنه و کرنج بوهای دربونج روشا تندرستی آزارویان و کسین کجیوان 18 سالی پیتره. هروا ام خدمت گزاریان تندرستی درونیجی پیشکش دکن. باوای تاک و باوای کمجیش بوان کسین تراومن هیا. به صدما خرابی جیانوان راستی و نخوشی هاتنه. به تایبت او ریا دریشیا گشتینوان کو راستی شوکا درونی بونه.
کۆمەکە چارەسەریەندنیان پزیشکی هەنا کو ئەم لەوێ دەرە لە کلینیکا خۆ پێشکەش دەکەن. The people as well. So these are the main medical package that we are providing with our clinic here in Moria. و خمن مزنتر هنه گورستانکه نزیکی 20 کیلومتران جناوندا گروه دوره اوین لوی داره هاتینه و شارتن بخون و جروکن خواه بن آف بوینه به خودی بوینه و پشتی لنخوشخانه هم بودمین دریش کسی پرساوان نکری ایدی تن و شارتن مروف جه اوی گورستانا بچوک دبینیتن که کارت دا نهاتیه کرن اف گیایل وی داره هشک بوی وکه به جاودیر مایه شانس کردان اول هر جیه که بلایه که اوی دنیای هبیتن بشک جوی پارا کردان دنافتایه زانا ولاد و گلک ناویندن جی خویانه که کردن و لوی داره وکه کجبرین بخودی ین که کسک نبویه پشتی او خندقین ده دریای دا پرساوان بکن گنجه که اف دست پیش خریه کریه که اف گرستان الوی داره لگروا لزبوز بیتا درست کرن ناوی مصطفایه او نها دناف باجری دایه یعنی دناف گروی دایه ام دچن و گهداریاوی دکین بزانبین اوی چی کریه و دیسانجی چل پیشه جبو اوی دست پیش خریاوی مصطفی برهف نبو لپیش کامیرای با آغوه دبیجه من چاکی در ریا خوده دا گریه و بونه بلا بو من زیدتری 120 کسان او دبیجه لوی گورستانه به دستین خوششتنه و وشارتینه جوان بکیماتی لگوری مصطفی 6 کس کرده دلوی مینا سر و رهنوی سپیه تمن غلام خلق افغانستان زیدتری 8 ساله دشقه که بچوک و دگل کر و بوک و نویه که خود جی زیدتری 3 ساله دوی شقه دا مخوا برهف کرد چیروکا کوچکرناوی گهدار بکن رکخرا و اف شقه دایه بی درفت دریوه دکن و ریل مگرد جارکدن هاتین سردریای ایجه پیل دیسا دجوارن و ام خاطر جه لزبوز دخوازن و دچن باکور یونان کجبرین دروژن مینا افرودا کو پیلن دریای بلند و دجوارن رزگار دبن و دگه نوان گروین یونانستانه هم نافت نویسین جوارا دهیده کرن هنک جارا جی جداخوازیا و یا پنابراتی دهیده گهداری کرن لی پشتی وی او دخوازن خواب گهین نباجارن مزنن وکه اسینا و سالونیکی تیمی روداو جوی داره جلیزبوز ریا سالونیکی دگره و لوی داره هم جه روشا کجبرین کرد ین که دمک دریج لوی داره نه هم جه هفرین وان ین جنتوا و ولاتن دن دپرسح کامپا دیاواتا یک جه کامپین هری ناسکریه بخرابیه لسالونیکی دیسا لگل زیروانین کامپی دا آقوین تاکو برسوا مددن دگل کجبرین باشوری کم دبن عاجزن جخوا جراوشا خواج عاجزن و گازنداج حکومت حریم کردستان دکن بروش اف پارکه جه گشتیاران و خلک مال دنافدانه بشفجی جه رازانا کجبرین به مالواره روژا لپیوه امدچن کبابخانه یا کردستان کجبرین کرد که به پرانی باشورینه لوی داره دیگه هنهف هنک جوان زیدتری 2 سالانه لسالونیکی آسه بوینه گیم جوان ماف مان لیونان ورگردیه و همه بیجه همو جید خوازن جوی ولاتی درکون و بچن ولاتک دن یه اوروپا بدوم على دروات هي دي مني تواهش دروات بلان زياتي دروات زوبا كميدي منت اوي كبدي لي من تو بيلاني تو انا شي نبيان حبها الزورك بلي له خطا عندك دائما فانا بريك لري او كساني كي شي بون قاسق ده كان لريوان درس بعكمي بار درس کومکا گنجن دنین کرد بینین داخواز و گلین وان پرن یک دبیجه کس بلانه اوروپا یکی دن دبیجه حکومت حریم کردستان دوی درفت کاری بو گنجان پیدا مکه
گویم لیبو امرو هندی کس هن بو اوی مقابله هم بکرید هفیبینیان لگل بکریدن بو اوی که کیسک هیان داوای پنابریاتیان ورده گرنیان نم سالی 2021 22 23 24 هنه بوشی ئەوڕۆ یەک کەس یەک لە برادران وەریگرت 23 وەرگرت سالی 2023 اینجا مقابله ده مقابله بکە پاش مقابله چاوەڕوانی ئەوڕۆ 23 دایتێ نەی خامەی وەردەگرن با باشان پێ بیم ئەوەی تەسویرکە نەی خامەی وەردەگرن جوابیش وەردەگرن بەخوای سەتانەوەتنەوە هەمووی ڕەفزە با کەس نێ تکام ئەوە تکام ئەوە تکام ئەوە کەس نێ ڕجایان لێ دەکەم بەخوای هەموو پشێمان دەبنەوە ئێستا ئەم لێک لەبارە خۆم 2 ساڵێ پشێمان بوویمە ئێستا نازانم 2020 دەگەی ئێستا ئەمە 2 ساڵێرەمە قفر بیمە نازانم نەبسمە خوارێ نەبسمە سەرێ ئێستا وەشی بەڵام مام ئیسماعیل شێت نهاتی ئەوە هەمووی سوچی بابرین خەتای حکوومەتی هەرێمی کوردستانە برای ئێوە دەبێت کاک زنار بەڕاستی ئیشوکار نییە لە کوردستان ئیشوکار کەمە کوچبەرێکی دنجی ئەف 5 ساڵن بێ ئیقامە لە یونان و ئاسێ بووە دخوازە درێیا ڕوودا و ڕە ئاریشەیەوی چارەسەر ببە ji بوو vegere nav kes û karên xwe yên li welatî. Muşkileyê taybetî em muşkilet şexsiye natwanî berêga rûda çareser bike. Dawadekê çareser bibe û bigeriye we. Madem muşkileyekî şexsî heye. Ne basmeke, bu ême basmeke. Eger êsta ew kişî cenabet çareser bibêtin. Sibênî degeriye we. Em berêze navê cenabê çi we bibûre êsta demele canım. Kak bextiyar dawa dekatin. Li rêga rûda we ew kişî taybetiyê heye çareser bibêt duay 5 sal. Bigerêtewe Kurdistan dubare lewê niştecê bibêtin û bijît. Duristim got? Amade. هەموو کەسم لێ لە کوردستان Kesek din li ser tîşertê wî Kurdistan û pêşmerge hene. Daxwazê dike lêborînên ji bo tûmetbar û girtiyan hene li Kurdistanê ji bo wan kesên li derveyê Kurdistanê jî hebe. دیسانەکە ئەگەر یعنی یەک کاک مەسعودی ئەو بڕیارەی دەربکاتن ئەو کوردانی ئەوروپای لەوانەیە کەم و زۆر مشکلیانە بی عفعامی دەردەکە لۆ کوردستان لۆ کوردەکانی ئەوروپای دەرناکە ئەم لەوەی دڵنیات کەمەوە بە هەزاران کەس دەگەڕێتەوە لەسەر قسەی من ینی بەشێک لەو کوردانەی لێرە ئێستا بوونمونە کێشەیان هەیە کێشەی یاساییان هەیە کێشە یاسایی مێ سبەینی ڕۆژێ مشکلەکەم چارەسەر بیدەگەڕێمەوە هەژمارە هەری زێدە یا کوچبەرên niha li Yunan heyî xelkê Efxanistanê ne paşan Sûriya û Iraqê heye. Serokvezîrê nû yê Yunanistanê Kyriakos Mitsotakis dixwazitin 175,000 koçberên niha di nav sinûrê welatê wî da hene. Yek bi yek doseyên wan veke û lê binêre kîjan ji wan mafê penaberatiyê dikare pê bête dan yên din êdî bêhne dêportkirin ji bo Tirkiya. Bijardeyeke din jî di dosyeya wî da heye ku dixwaze li gel hevbeşên xwe yên endam di Yekîtiya Ewropa'da bihez bike ku ev koçbere li ser welatên Ewropî bêne dabeşkirin lê parvekirina van koçberan li ser welatên Ewropî dibe mîna nîvxewnê be. Ich freue mich, den neuen griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis yekem seredana wî bû Berlîn bû û li gel Merkelê pirsa koçberan gotûbêj kir. Ew dixwaze li gorî rêkeftina Ewropa û Tirkiya koçberên çansê mafê penaberatiyê nebe deportî Tirkiya bike. Di çar mehên borî de penaber zêdetir bûn. Em bi hêvî bûn rêkeftin ji her du aliyan ve bêcibicîkirin û bi wê awayî pêwîst be penaber bo Tirkiye bêne vegerandin. Di wê rewşê de mercê penaberiyê bêne guhertin. Em dixwazin di çend mehên bê de kar li ser wê yekê bikin derbarê alîkariyan jî me gelek caran behsa wê yekê kiriye. Bi rastî dadperwerî nîne. Ew welatên ku penaberan werdigirin hemû bar ser wan û berê wan giran dibe. Coğrafyaya Yunan bi dirêjahiya dîrokê mîna şîrekê duser bûye. Hin caran derd û hin caran jî derman bûye bo xelkê wê. Di pirsa koçberan da derd e û ji bo geştiyariyê jî derman e ji xelkê wê re. Zinaşîn û Rûda û Yunan.